Alhamdulillah bagus untuk kanak-kanak kan, yang mungkin parent tak sempat bagi sarapan di rumah, jadi mereka dapat datang ke sekolah bersarapan dulu sebelum masuk ke bilik darjah. Mungkin kalau nak menyediakan sarapan di rumah ataupun beli sebelum pergi ke sekolah, itu memakan mungkin dalam 3 atau 4 ringgit. Jadi kalau boleh jimat satu hari 3 ke 4 ringgit, satu bulan amat membantulah. Pihak pembekal atau penyedia makanan perlu memastikan makanan itu berkualiti dan juga bersih. Dan kita tidak mahu dengar sebagaimana yang telah banyak berlaku sebelum ini, kanak-kanak kena keracunan makanan. Dia baguslah kalau ada makanan percuma, sebab dengan rising cost sekarang ni, so kalau ada bantuan ada allocation and ada bantuan, why not? Normally on a daily basis untuk budak-budak anak-anak sekolah kan, ada 2 orang anak. So biasa akan bagi pocket money lah untuk diorang. So kalau kerajaan Selangor nak sponsor, so kira kurangkan beban lah dari segi kos lah. Of course dari segi kualiti makanan lah, sebab when it comes to budak-budak kita, anak-anak kita mesti nak makanan yang bagus, kualiti. Walaupun dia percuma, tapi kita kena maintain standard lah. Makanan dia kena good healthy food. Tidak semestinya mahal, makanan mahal, tapi dia kena macam makanan yang healthy lah, fruits, veggie, and then rice ke ayam ke apa. So benda-benda macam ni lah. Breakfast in school is better because they don't have to go out. It's convenient for them. Just give them a nice breakfast. Don't be hungry because early morning they're rushing to school. They don't have breakfast at home, so they come back to school. They in the canteen can have some breakfast food.